श्रीमद भागवत भागवत गीता सुगनी सत्य ब्रह्म विज्ञान योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थोध्याय श्री कृष्ण दाजु 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 ये माला
चाहिन्छ राख्नु अब चाहिँ के छ राख्नु सक्दैछ पुरा उदासी गरेको अब राख्नु अब घरेलाई चाहिन्छ अब के मान्छे के छु यो हेर ल ए बाबु देखिदिनु ल दाजु सुन्नुभयो एउटा बोरा पछाडि राख्ने होइन त होइन बोरा राख्ने खोलेर राख्नु पहिले नुन हाल्नु पर्दैन यो भरिन्छ है यो भरिन्छ सबै खान्छ नुन हालेर बेल्छ हाल्ने हो यहाँ ल्याइराखेपछि यहाँ म त खिचिरहेको छु भोलि सबै तपाईँले लगाइसक्नु भयो कसले थियो नि हालिदिनु भयो नुन हाल्ने बेला भएको छैन है सकिँदैन एकछिनमा बोल भएका मान्छेको चाहिँ काम छ कि दाजु बेच नमिलेको दाजु दाजु केटापट्टि छ नुन हो त्यहाँ भज शिव बारम्बार ओम शिव हर शाम सदा शिव शाम हरि हर सदा सदा शिव शाम हरि ओम ध्याय नित्यम मय समरथ गिरिनिमं कार्य समरथ वचन समरथना कल्पोज्ज्वलनम परिस्मेरगबारा विद्यार्थम प्रसन्नम पद्मासनम समस्तास्ति समरथम ध्याय शिवशानम विश्वास्यागम विश्वविजम निखिलभयरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शांतम पद्मासनम संसति धर्मप्रम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शिवम वज्रम खड्गम परिस्मृतिवरम दक्षिणांगी वहंतम नागम पाशंच घंटम तमर्कशेल्पम शांति संधाम भागनानं पार्वतीशम नमामि हरि ओम सोमदास्ते सोमनाथं श्री कैले मल्लिकार्जुनम उज्जयनम महाकाल ओंकारे ममलेश्वर परजन वैद्यनाथं कांचन वीरशंकर वंदे रामेश्वरम नागेशम द्वारका वने वाराणसी विशेषम त्र्यंबकम गोमती तटे हिमालय केदारम घोषणेश्वर शिवालय तानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठित नर सप्त अपना अपना माता पिता गुरु
नारायण भगवान ज्यू श्री राम पुरुषोत्तम भगवान भगवान ज्यू बद्रीनारायण भगवान ज्यू केदारनाथ बाबा ज्यू रामेश्वरनाथ बाबा ज्यू सोमेश्वरनाथ बाबा ज्यू भीमेश्वरनाथ बाबा ज्यू त्र्यंबकेश्वरनाथ बाबा ज्यू महाकालेश्वरनाथ बाबा ज्यू जगन्नाथ बाबा ज्यू अमरनाथ बाबा ज्यू विश्वनाथ बाबा ज्यू भोजनाथ बाबा ज्यू मुक्तिनाथ बाबा ज्यू पशुपतिनाथ बाबा ज्यू सिंहेश्वरनाथ बाबा ज्यू वीरभद्रेश्वरनाथ बाबा ज्यू दत्तेश्वरनाथ बाबा ज्यू किरातेश्वरनाथ बाबा ज्यू अदितिनाथ बाबा ज्यू दिगम्बरेश्वरनाथ बाबा ज्यू ओमनाथ बाबा ज्यू द्वादश ज्योतिर्लिंगनाथ बाबा ज्यू कोटि ज्योतिर्लिंगनाथ बाबा ज्यू कामख्या माता ज्यू वर्णपुत्र लोहित गंगा ज्यू परशुराम बाबा ज्यू दामोदर कुंडल ज्यू बागमती विष्णुमती रुद्रमती गंगा ज्यू दक्षिण काली माता ज्यू बागेश्वरी माता ज्यू भुजेश्वरी माता ज्यू बद्रगिरी माता ज्यू पुण्यगिरी माता ज्यू हिंगादेवी माता ज्यू राजदेवी माता ज्यू श्री नीलकंठ नारायण भगवान ज्यू कोका कौशिकी सप्त गंगा ज्यू विष्णुपति ज्यू बड़ा क्षेत्र भगवान ज्यू उगिया बाबा ज्यू Ayo,
नाग्ने कहाँ छ त त्यत्रो ठाउँ छैन अनि नाग्ने ठाउँमै छैन नि त हिँड्दा मागेका पो त यो निबिसक्यो त्यो बेर निबो लगेर माग्नु है यति बेर अनि यहाँबाट तान्दिला म मैले लिएर माथिको सामान काकाको मोबाइल खिच्नु बनाउनै छैन त्यो उनीहरू भिडियोमा अब अर्को फुलै सिकेछ छोटो किताब जन्मस्मृतम पापस्मरेण विनश्यति हर हर महादेव सिकासी घटन मरु बजाउने तर एउटा माथि हल्लियो तिथिमा